Өнөөдөр Наврузын баярын өдөр. Навруз нь маш эртнээс уламжлагдсан ирсэн баяр билээ. Навруз гэдэг үг анх Персийн сурвалж бичигт манай эртний 2 дугаар зуунд бичигджээ. Харин энэ баярыг тэмдэглэдэг явдал олон орны ахуй, зан заншил манай цаг тооллын өмнөх барагцаалбал 648-аас 330 оны үеэс орж иржээ. Навруз бол шинэ жилийн эхэн бөгөөд хаврын өдөр шөнө тэнцсэн өдөртөө хуцтгаараа онцлогтой. Ассаламуалейкум ардагтай агайымдар. Улус он болсын, ақ мол болсын, Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Армысыздар, қадірменді ханымдар мен мырзалар. Осы кештің қадірменді қонақтары. Әз Наурыз әр үйдің төріне әнімен, сәнімен келген, дәнімен келген осы кешке қош келдіңіздер. Аттан тапын бөгіт сүндірдің харгытқыты, авин хүүгийн химрийг сірген, айлығуыты домбырын икшігі цангынықыты, аттан олыс, ойрын доолным. Тиме, өнөөдөр 3 дугаар сарын 22-ны өдөр шүн тэнцсэн сайхан өдөр, өрін хаврын эхлэл болсон сайхан өдрөө, Наврузын баярын галгалуун мэндчилгээг нийтэг та бүхэндээ уламжилж байна. Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, Наурыз айы туғанда, деп ақын жырлаған әз Наурызыңыз әр үйге бақыт, шаттық, қуаныштар әкелсін. Аланге та бүхний өмнө Улсын хурлын эрхэм гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга Баяулгын аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Агапарим Бакег мэндчилгээ уламжлан уу хэмээн эрхэм хүндтэй тайснаа орон залж байна. Ассаламуалейкум. Ең алдымен барлықтарыңызға улыстың ұлы күні Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын деген игі тілегімді білдіремін. Қабыл алыңыздар. Сән байсқано еркім күндіт Монғолы нийт арттымне. Тау күнде Казақ түмні байыр, Наурыз байыр, Нарны байрын мендішілгегі деп шөлж, Наурыз байырман әл өркі болғыны қоймұрт, ерулінг сән сәқінік апсырқ бол туа кісін сәқін ерулік деп шөлі. Өнөөдрің ен білікті сәқін өтір сұмдың нұтқин зәуліл. Мұңғыда налайықты өрген басада нұтқин зәул бүгдері хамтырат. Улан батыр ғотытсуға бұқ ақын дұсман дастархана мұңғыда айдуға белткіч Наурыз байра хамтыта темдігіл жойна. Тем очырас Наурыз байрын иде ұта әрім бәқ бол туа кіч үсіңе ерейо. Олыс соң болсын, ақ мол болсын ағайындар. Рахмет сіздерге. За баярлалаа. Тэмээ. Ерөөд бацаахан орчих болтугай. Бид бүхэн Казакийн ард түмэн, Монголын ард түмэн маань үргэлж амны билгээр аштын бидэг гэдэг. Ерөөл юугаан үргэлж бүгдээрээ сонсож байдаг учиртай. Тэмээ. Ерөөл болгон бидэл айлтгада олох болтугай. Навруз баяр бол одоо ахмадуудаа хүнддэг, ахмадуудынхаа сургаалыг сонсдог юм сайхан уламжилт баяр. Бата дэсэн минь бата холдасан qadarata. Qadarın qiyalaсын, bağdavlet duyalasın. Baydın bayılık versin, peygamberin şefakatın versin. Ketken keltirsin, kemin toltursun. Ketbesiriz, ken peyil versin. Tilev kavul muratı asıl basın. Ulus son bolsun, ak mol bolsun. Tümün tör töpsün, tümün amgılım bak boltuğa. Allahu Ekber. Allah'ayın ağayın, kotkat olsun mağayın. Күнде көріп жүрсемдей, бүгін сені байқайын. Кімдер тойға риза кен, кімдер тойға мырза кен. Әуелі сәлем сала ғой, сүйіп сені қосылған. Жан жарыңның әкесі, өз әкеңдей көре қоял келін жан. Қайнатасына бір сәлем, ей, бір сәлем.
туылған жан жарыңның анасы өз анаңдай көре ғой қаяу салмай көңіліңней бәріміздің анамыз бәріміздің баламыз ал келін жан иіліп қайнап басына бір сәлем ей 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 бір сәлем бәріңде де бар сана келін шаршамай иіліп сәлем бере ғой мұны тұрған баршаңай бәрі сенің туысың бәрі сенің ырысың халқым саған рахмет осымен бітті жұмысым ей 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 жұмысым Бәле жігіттер Қыздар, келіңдер, жігіттермен қажырға билейік. Келіңдер. Хей бәле Ой жарай жігіттер қане Хөп бәле Қара жорға болмаса Бейдің сәні келер ме Қос етек көйлек кимесе Қыздың сәні келе ме Алған екі жолдастар Біреуің шық той бастар Той дегенде дейді екен Домалайды қу бастар Ал қалайық билеңдер билеңіздер сүйме басыңыздар шаттанып қара жорға биіне қосын барлық келебе қан тарасын денеге қара жорға болмаса тойдың сәні келеме Қара жорға ойнаңдар Қой десе де қоймаңдар Қос жүректің шаттығын Дәл солай тойлаңдар Мана қазағың арт түміне Одын жүрең түүхің олым жылықта Хавыр намырен өвіл хавырен тенсісің өдір Малын ұру тенейсің өдір Төлін ду сәңгінсің өдір Хавырен байыр, наурзын байырек Йос төгілдір, темдігілді болла Ен наурыз байырек Мана арды түмін, ядыңғы яд, ұндыт азыт, яузыға, делкең, одың орнaya артысымен наурыз байырек, хавирен байырек, ен темдігілді ағама. Наурызен байырар, мана арт түмін, ақты үсті менділік, нотық үстіне ақты үсіт, бейбенге мендішілге деп сүбілдік, соғылыртшы, енгет, ярысыжы, әмдірілден сән сайқынек, ярысыжы делгедек, түүхін олым жылықтайма. Наурызен байыр, Олым сайқын ёсты күлдір болчу, енжел, ақ мол болчу, мал өсіч, олыс оң болчу, ең камғылын байқын, күсін өрөч, өлзүйтер өлік деп сүлия. Aynalıdan
Наурызын баяр бол 90 оноос хойш бол тодорхой нэг цаг хугацаатай дэлхийн бус орны нэгэн адил тодорхой өдөртэй болсон. Хуучин нэг үед бол би налайхад өссөн хүн ажиллаж байсан. Тэр үед бол цагаан сараас 10 хоногийн өмнө тэмдэглэнгээд нэг өрхөлн бол нууж тэгж бай тэмдэглэдэг байсан. Энэ цагаан сарын оюу бол Наурызын баяр гэдэг чинь ард түмний залуучуудаа өгч байгаа том одоо сургамж, соёл, идеуда, дастархааныг яаж бэлтгэх юм, яаж хүндэтгэх юм, хувцас яаж өмсөх юм, энэ бүгдийг бас тусгасан Наурызын баяр сүүлийн жилүүдээр бол энэ орон нутгийн зөвлөс бусад байгууллагатай хамтарч зохион байгуулж байгаа, жилээс жилд итгэж байгаа, залуучууд маш их оролцож байгаа. Энд бид бараг их бахархаж байгаа. Энд бол одоо бидс бол бас нас нийлэн одоо явсан улсууд Наурызын баяраа бол тодорхой агт хамаатан садан тусдаа тэмдэглэн эднүстэй бол идэ уудаага бэлтгэж сургамжаа хэлнэ. Ингэж бэлтгэдэг юм ийм мушуртаа гэдэг хэлж өгнө. Цаашдаа бол эднүс мэдж байж тэгэхгүй бол зөвхөн дастархааны хард сууж байгаад идэж уухтаа биш. Энэ бэлтгэх аш холбогдлыг дастархаанд хийх, мах шөлнөөс эхлээд мах яаж бэлтгэх юм, яаж бэлтгэх юм. Кожо гэж байна. Кожого бол одоо яаж хийдэг юм энэ бүгдийг нарийн зааж хэлж өгөх гэдэг. Энэ бэлтгэх юм. Зөвхөн бол Наурызын баяр гэж дастархаанд идэж угаад явах бол залуучуудаа үнсэн биш. Аны хувцсыг бас хэлж өгөх ёстой. Энэ хувцс бол ийм мушуртай юм. Хувцс бол жилээс жилд бол сайжирч, шандарч янз бүрийн байдалтай болж байгаа. Энийг бас бүгдийг залуучуудаа хэлж өгөх биднүүсийн үүрэг. За баярлалаа. Нийт ард түмэнд дахин давтан хэлэхэд ард түмэн бол бүгдээрээ сайн сайхан амьдарч, ард түмэн бол эдийн засгийн бэрхшээлийг даван тулж, хүн болгон чармаан ажиллаж, зах зээлдээ бол бүрэнчилж ажиллахыг хүсэн өрөөё. Жасыл жайлау төкті кілем көкілемеде көп аунайман көп кілем маңдайымнан сыйпап өткен самалды қазағымның алақанай деп білем. Бірге бәріміз қайда жүрсем аты бекен көкейімде жатады екен күннің нұры ұясына қимай оны батады екен. Жасыл жайлау төкті кілем көкілемде көп аунайман көп күлем асқар тауым аспанымен таласқан қазағымның мәртебесі деп білем. Қайда жүрсем аты бекен көкейімде жатады екен күннің нұры ұясына қимай оны батады екен. Энд хүрэлсэн ирсэн нутгийн төстэй болон надаарчуудаа, нийт монголчуудаа Наурызын баярын мэнд хүргэе. Та нартаа баярлалаа, сайхан баярлаараа, урт наслаараа ах моол болсон, дастархан моол болсон, дин дэрнс сов болсон. За манай ширээнд бол манай Улаанбаатар суудаг Улс сүмийн Монгол иргэд сууж байгаа. За бид одоо өрөө айдын сумаар бахархдаг. Манай сум бол одоо улсын тэргийн сумаар олон дахин шалгарсан. Өөрөөр дөрөвд аймагт 14 удаа тэргийн сумаар шалгарч нэгдүгээр байрлуулж байсан юм аа. Энэ сумнаас болоод маш олон аяатай төвөд огтод төрж гарсан. Энэ дотроос одоо зайлшгүй дурдж болохгүйгээр шийдвэрийг хийж өгч байна. За автор томчин хөтөлбөрийн батал Сэрбай академик мөхий доктор Гүрүү хаан ардын жүжигч Монгол хаан төрийн ширхэг Монгол зэрэг хүмүүс энэ нутгаас төрж гарсан юм аа. За манай сум бол одоо төрийн зах зээл дээгүүр энэ үед бол одоо өсөлтөд хөгжиж
хямдхан болохоор өөрчлөгдсөн байгаа. Қосқа бармай кетпеймін, ауылдағы шақырған асқа бармай кетпеймін. Қазақ деген халқыңның бағаланбас салтың кім? Қазақ сарың көрді біл, біздің қазақ ер көңіл. Қазақ сарың көрді біл, біздің қазақ ер көңіл. Қазақ сарың көрді біл, біздің қазақ ер көңіл. Ер көңіл, ер көңіл, ер көңіл. Алтайн тапан богоос өндөрлөн харагдаад аавын хүүгийн хиймрэг сэргэн аялгууд домбрын шиг цангинахад алтайн уус хоёрын дуулан гэж. За тэгэхээр биний энэ хажууд бол одоо бас эрхэм мөндөдтэй онцлог зочид байгаад байна. Баян-Удгийн аймгийн одоо Алтай сумын одоо уугуул иргэд одоо энэ Навризынхаа баярт хүрдсэн ирсэн байна. Монгол улсынхаа өнцөг болон бүрт ажлын амьдарч байгаа Казак түмэндээ болон Монголынхаа бүх ард түмэнд Казак үндэсний баяр Наурыз баярын мэнд хүргэж эрүүлэнг сайн сайхан мөхнийг хүсье. За 2015 он бол бидний хувьд бас амжилтаар дүүрэн инг тунх сайхан жил болж өнгөрлөө. 16 онд ч гэсэн одоо амжилтаа батсгсан улам сайн сайхан эрүүлэнхий харилцсан жил болох хаа гэж бодож байна. Улаанхус бол манай Монголд ажиллаж амьдарч байгаа нийт Казак түмний гол соёл юуны үндэсний төв нь анхных Казагаар бол хараа шанграах гэдэг. Монголд ажиллаж амьдарч байгаа Монголын бүх Казак сэхэтнүүд нь төр ам улс орны зүтгэлтнүүд нь бүгд анх энэ Улаанхусмаас гарсан юм. Ингээд та нөхдөд Монголын нийт ард түмэн ахин Казак түмний баяр, Хаврын баяр, Наурыз баярын халуун мэндчилгээг хөргөж юу сансан эсэн хөслөн бүтэж явахын өлзөтэй өрөөлийг дэвшүүлж илгээрээ энх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байхын өлзөтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн минь бүгдээрээ сайхан баярлаарай. Улс он болсон, ах мол болсон. Баярлалаа.
ингээд өнөөдөр энэ Наурзын баярын энэ сайхан арга хэмжээнд ингээд оролцож байгаа нийт Казах ард түмэнд энд оролцож байгаа бүх сумд болон өнцөг болон Монгол улсынхаа өнцөг болон бүрт орсон суугаа Казах ард түмэнд бол Наурзынхаа баярыг өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё гэж мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Энэ өдрийн мэндийг Монголын нийт ард түмэнд өргөн дэвшүүлье. Казахын ард түмний хаврын баяр, Наурзын их баярын мэндийг Монголын нийт ард түмэнд өргөн дэвшүүлж, Монголын ард түмэнд эвтэй байж, эв нэгдэлтэй байж, эрүүл байж, хөгж дэвших сайн сайхан бүхнийг хүснээрээ. Улс он болсон, ах мол болсон. Та бүхэнд баярлалаа. Нордон даласы Сомбоваттан туғандай жүріп келген жолдары жастарға үлгі болғандай жазиралы даламызда еңбек қызу қызғанда келіңдер жастар ұлы еңбек табылғанда жазиралы даламызда еңбек қызу қызғанда келіңдер жастар ұлы еңбек табылғанда. Сайн байцгаана уу? Нутаг нэгт ахтан дүүсээ. Өнөөдөр бид Наурзын баярыг тэмдэглэж байгаа. Наурзын баяр бол олон улсын баяр. Өнөөдөр энэ Наурзын баярыг дэлхийн 50 гаруй улс орн тэмдэглэж байгаа. Наурзын баярыг зөвхөн идэв удаагаар төсөөлөхийн аргагүй. Наурзын баяр бол соёлын, уламжлалын, зан заншлын бүх талын хамаарсан том баярын сэнгүү юм. Наурзын баяраар өдөр шөнө тэмцсэн өвлийн сүүлчийн өдөр, хаврын эхний өдөр, шинэ өглөө гэж фарс хэлээр шинэ өглөө гэсэн үгээс гаралтай гэж байгаа. Ингээд өнөөдөр шинэ өглөө, шинэ цаг үе эхэлж байна. Ногоо ургаж, ичигчд ичээнээс гарч, бүх юм дэлгэр сайхан, өнгөлөг сайхан, байхын өрөөлийг дэвшүүлсэн ийм сайхан баярын арга хэмжээ болж байгаа. Ийм уламжилтаа Монголын өнсөг болонд сууж байгаа бүх ахын дүүстэй Баяулгын аймгийн 12 сум болон Баяулгын аймгийн төвд Дархан Эрдэнэт Шарангол болон Казахстанд сууж байгаа бүх хамаатан садан ах дүүс бүгдээрэнд нь Наурзын баярын мэнд дэвшүүлье. Элгээрээ эн камглан төрлөлөө төвшин хангалан болохын эрүүлийг дэвшүүлье. Зүгшүүдээс зохиолч бүхэн баастгаа хөдөлмөрийн материалч хайруулга мэтийн одоо олон сайхан хүмүүсүүд төрөн гарсан байгаа. Монгол орны төрөн төвшин амгалан
ард түмнің ең хамғылың байх болдуға. Жігіттер, Қыздар, қыздар, келіңдер, жігіттермен қажырға билейік. Келіңдер. Hey bere. Ой жарай жігіттер қане. Höp bere. Қара жорға болмаса, бейдің сәні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келе ме? Алған екі жолдастар, біреуін шық той бастар. Той дегенде дейді екен, домалайды қу бастар. Ал қалайық билеңдер, билеңіздер сүйіне, басыңыздар шаттанып, қара жорға биіне, қосын барлық делебе, қан тарасын денеге. Казак түмний удамжлалт Наурызын баярын нэвтрүүлгээ та бүхэндээ өргөлөө. Улс он болсон, ах гол болсон, Наурыз мэрэгчлэрээс гутуу болсон. Төр ус ман төвшин төмөн олон амгалан байх болтугай. Та бүхэнд Наурызын баярын мэндийг хүргэе.